هاتي سركفتني هم بخانة قال بخايا قال لي شاربوي قال لي جبياي قال لي زانبون بوي صدج من بينكا جبوي بيعمل قوات مازل هم بخانة ve daha alida bebiniz. Bu haber çok haber bir zayıf bina bereme biniz. Bu başsanın yani. Ya kitaba hi hortva testi hatta nahme kiri bittiram karın şuna bikit. Hortu kurt hamu. Hortu kaştab. Habak lisar rasi habı sakinin. Lisar kanca habı sakinin. Lisar vat testi medayı peşiyavan bir sakinin. Kanun hamı kari kahramani bikin. Kahramani na kare mazlum doğan o agitvan taneye. Bahazzaran horte Kürt kaçe Kürt kahramani da alemine denk dahi ispat kirin daha da. Dengi gel, dengi her çarparçayı Kürdistan'a. Şinavendanu Çeyana Radyo Denge gelden başkodarın heja iru hejdehe gulane 2024 şemili Brüksel'e saat 13 lamede çağırdı. Hemen uçendina var ojede peşkeş bikin dem azadiya reber apoya. Bir halk da amaç kadar araçlarına göre savaştı mı o özgürleşen halktır. Peligodarın heja derişe min biç u şeh bayde de zaruk begirani birindar bun. Erişen kırkırın o dagir keriyen devlet atırk dome devlet atırk dagir ker u çeteyin ve günden tohar u çeteyin kantona min biçe bomba barandike. Hadzanin ko heriken biz topen havananlı gund ketine. Leheremeli bu tevgera balafra keşfeci dome. Devlet atırk dagir ker u çeteyin günden smuka tılmedik tılcican u bendava şebaye ye kantona afrin şebaye bu obusu havanan toparandike. Dencama toparane de du zaruk jidinav de hejma Mareke valatiyen de nava zeviyen çandiniye de dıkhabitin birindar bun navin birindaran uhane Farız Halif İbrahim 13 sali u Meter Fadıl İbrahim 14 sali Liguri Agayam birina Farız geleke girane toparan aliser devere navbori devam dike dehaman demede balafren keşfe liser kantona Afrin u Şeh Bayiji digerin. Girleyn Azadiya Kurdistanê li Zapê derb li du çeperan xistin du kamerên mobese jî imha kirin navê ragihandin û çepemeniya HPG li ser rewşa dawiya şerê li herêmên parastina medya agahî dan. HPG ragihand ku hêzên gêrla li herêma Şehîd Delîl a Rojavayê Zapê gelek çalakî kirine û ev agahî parve kirin. Yazdihê Gulanê dagirkerên li qada berxwedana ya girê Amediyê bûn hedefa çekên giran ên gerîla. Hevdihê Gulanê jî li dijî dagirkerên li qada berxwedana ya girê FM Çalakiya bu koordineyi hattı darxistin. Milê yekeminlik kepçeyeke artêşa tirxis û tevgerewan dar awastandin. Yêdûyemîn jî çeperên dagirkeran kirin hedef û derb li du çeperan xistin. Heman rojê gêrleyan li dijî dagirkerên li qada berxwedana ya girê Cûdî jî sê çalakî kirin. Divan çalakiyan de jî derb li artêşa tirxar hat xistin û du kamerên mobese hatin imha kirin. HPG ragihand ku artêşa tirxa dagirker li dijî gerîla sûcên şer jî didomîne. Di navbera 16, 17 û 18 Gulanê de tünelên şer ên li qada berxwedana ya girê FM 18 caran bi gazên kimyewî yên bi jehir
5 caran bu bombeyên qedexe kirî û carekê jî bi droneyê bombe lê barkirî hatin bombebaran kirin. Dîsa qada berxwedana ya Gîrê Amediyê jî carekê bi çekên kimyewî hatiye bombebaran kirin. Li gorî daxuyaniya HPG artêşa Tirka dagir kir qada Sinînê Xakurkê 2 caran, Gîrê Zengil û deşta Kafiya Garê 4 caran, qadên Beşîlî, Şelazê, Dergelê û Serê Metina yên li Metina 4 caran, Gîrê Bihar yên li Herêma Şehîd Delîl a Rojavayê Zapê 3 caran, bi giştî 13 caran bi balafirên şer hatin bombebaran kirin. Qadên Şelazê, Golka û Dergelê yên Metinayê jî bi helîkopterên êrişê hatine bombebaran kirin. Hevserokê Konseyre Vebera KCK Cemîl Bayık got PKK jiyan bûna hakî karê îro Hejdehê Gulanê salvegera şehadeta yek ji pêşengên PKK hakî karê ku Hejdehê Gulana 1977 da li Dîlokê hat şehîd xistin. Rêbera po hakî karê weke rihê xwe ye ve şartî penasê dike. Piştre jî PKK Hejdehê Gulanê weke roja şehîdan a Kurdistanê ragihand. Hevserokê Konseyre Vebera KCK Cemîl Bayık li ser kesêta hakî karê ji anefere nirxand. Bahsa hakî karê hevdî hevaltiya wî ya birêber Aporê kesêta wî û bandora wî li ser PKK kir. Cemîl Bayık bi berfirehî li ser kesêta hakî karar disekine û dibêje rêbera po divê pêvajiyê de di nava lêgerînê de bû ku şehadeta hakî karar çawa veguherîne pêngaveke. Gotinên bihate gotin û helwesta ku bihate diyar kirin pir zelal bû. Helbet diviya bû tevger teqez bihate domandin. Li ser vê bingehê weke pêdiviya dilsoziya bi hevrê gel welêt demokrasî azadî û nirxên azadiyê re tevger ji qonaxa koma bîrdozî derbasî qonaxa partiyê bû. Hevserokê KCK diyar kir ku rêbera po şehadeta hakî karê dike sedema mezîkirina têkoşînê nêzîkatiya rêbertiyê ya li şehîd tam bi vî rengî ye. Şehîd wê çawa zindî bimîne wê çawa bibe nemir bîranîna şehîd wê çawa were temsîl kirin. Di vê watiyê de di dîroka pêşketina PKK de şehîd her timciyeke girîng girtiye û her şehadetek bûye pêleka qonaxeke din û pirek. Şehadeta hakî karê jî ji bu tevger ji qonaxa koma bîrdozî derbasî partiyê bibe bi temamkirina partiyê re dibe xeleka sereke û pirek. Cemîl Bayık dide zanî ku rêbera po her tim xwe weke deyindarê hevriyên xwe yên şehîd hîs kiriye. Her tim hewl dide vî deyinê bide. Fêmkirina hakî karê fêmkirina PKK û rêber apo bixwe ye. Zihniyet, şêwaz, çand, ahlak û pîvanên wî ye. Di vî warî de naskirina kesêta hakî karê tewatiya naskirina rêber apo û PKK. Naskirina rêber apo û PKK naskirina hakî karê re. Di dewama nirxandinê xwe de Cemîl Bayık diyar dike ku bersiva şehadeta hakî karê bu sedema geşedanên ku em dikarin girîngê dîrokî binirxînin. Çarênûsa gelê Kurd guherî rêxistin rêbertî û têkoşîna ku serkeftinê mîsoger dike bi destxist. Di vî warî de şehadeta hakî karê di dîroka Kurdistanê de bû destpêka qonaxeke nû. Di şexsê PKK de li ser vê bingehê yekîtiya hest, raman, ruh û şêwazê pêk hat. Ji ber ku li ser van taybetmendiyên mezin pêşketiye û ava bûye. Pêkanîna PKK pir mezin bû. Gerem îro gihîştine van nirxan, van derfetan pêwîst e keda vî hevriyê esas were dîtin. Jinên ciwan ji Başûrê Kurdistanê çûn Şengalê û bi hev re panelek li darxistin. Jinên ku beşarî panelê bi duruşma jin jiyan azadî azad bike rêbertî bûn dibêjin ev gav avêtin bi saya felsefeya Serok Apoye. سری دام خرات نواد کن ایرو ام وکجن جوان شنگالی ما کم خبات اگل درخست کم خبات امجی دسر گرینگیا آجن و سروکاتی وگرا چاوایه ام بیشن بجدار بوینه ما ام بیشن حواله ما جن جوان سلیمانی بجداری وی کم خبات بون اندامن تاج بجدار بون یجش بجدار بون ام بیشن وک جن جوان ام بیشن گرینگیا جن و ربرتی وگرا چاوایه کم خبات امجی جبر وکی بون ام داینا خو فکر فلسفه خو و ربرابو ام بیشن ام گلگ مهم دبینن تایباتی جی فکر ربرابو اجبر کو یکو ام بیشن جن گهاندیا وی آسته ام یعنی امینا که بدن جن جوان سلیمانی هاتینا شنگاله بجن جوان شنگاله را کم خبات که لدار دخل ابجی بسا فکر و فلسفه ربرابو یا اگر فکر فلسفه ربرابو نه ون منی کاریبو ام وساد به دری کم خبات که چه بکن
سريدا خيراتنا هم جوانا دلي هم حاطين خيراتنا هم كادكن ام كلا كيف خوشن اجبر يوم اجبر سلوكاتي اللي حاسبونا حتى ربر ابو ازانا بي ام دين تكوشنا ما بردوام بي وحتى سلوكاتي آزاد نبي امن آزاد وحتى سلوكاتي آزاد نبي جواكا منا آزادا يوم بدر حاسبونا كو كتوجين ما وخورت ما مزان بنوك فكرة سلوكاتي بلا بكون فكرة كي آزادا ام قالك كيف خوشن كو ام جوان كان خبره ببین جوان شنگال خسر فکر ربارتی خبره بکن ام دبینیم کوبری فرمانه چاون و پشتی فرمانه و چند فرقی هست Ligirtika Tokat'e cezeye hücreyeden girtiyan lejne cezeye disipline ligirtika Tokat'e tipate yazde roj cezeye hücreyeden haş girtiyan. Düdüye Gulane Derbare Suat Oğuz Şükrü Abdo Cemal Özgüç, Mehmet Tiryaki, Mehmet Şirin Kaya, Ahmet Ayhan, Aydın Değirmenci u Cüneyt Aslan Lepersin destekler. Pişti Lepersin'e cezayı hücreyeden girtiyen ketin greva birçibune kuş bu azadiya rebera foda bun desteklerin girtiyan hatebirin. Girtiyan nedici biryareli yekemin datkiya cezaya girana Tokat'e gili keren. Laliyedin hevditine mi parezeran re yen girtiyan evsi salın bihinceta agahiyen ve şartiyen istikbari ten kayıt keren. Parezer Ahmet Taş Şankir ku ev sepan dervey hukukiye uda zanin varlı yekemin dadgeh cezaya giran a Tokat'e gili kerene. Dadgeh bey ise demeke nişan bide gili redgir. Keseyet Parti u Saziyen Sosyalist Kutind ve emli dici biryara derbare doza Kobane de behevre tip kuşun. Bertek emli dici biryara derbare doza Kobane devam dike. Endame Civanen Demokrat Anu Onur Kaya da zanin gele Kurt li dici biryare li berxwede de uha got. Cezeyin girandan nüneren ku gel hilbijartine dve emji berxwedane ve guhezin kolanan. Endama inisiyatifa tekoşna sosyalist hejar al برخوادان آل کوبانه ببیر خست و گود اف جزالی دیجی سرکفتنا کوبانه ایریشکه دولت دخوازه طوله هلینه دوی سوسیالیست مل به مل کردان تکوشینه بکن اندام لیجنه بردevkan آپارتیا آزادیا جواکی جولیان گوزن جدی بیجه دخوازن کردان بتنه بهیرن امنل بند عدالت بون و بسایا کردان عدالت وریوی ولاتی امی به هفره تپ کوشن سروک پارتیا سوسیالیست بندستان SP İzmir'e Kerim Altın Makas Lazanin deslat her diçe erişkardı ve uhagut. Yekji sedema ve biryare eveku dem parti mezindi be. Devlet jivedi tırse. Le berxwadana kobane le her devera cihane bu serhildana vicdane. Siyaset medar u abori naz Nesrin Naz biryara doze derket denirxant u gud ev doz be eşkere komploeke siyasiye. Biryara doza kobane de hatiye dayin de heman demede derbe geli siyaseta demokratike ev biryar jibu siberuja Türkiye biryareke hevişkestineye. Siyaset medar u aktiviste mafemiruvan Ahmet Faruk Ünsal jivenir xandineker. Vivan biryaran duxazın pergaları ve berya xwesera Bakur Uşatê Sûrî bikin hedef kırmızı bikin serkeftinan pûç bikin. Xelef Xefur erişe devleta Türk nagihe armanca xwe PKK ji bo me tevgera azadiya gelê Kurde. Rojnavan Xelef Xefur bahsa tevgera dagirkeriya devleta Türk gir û got tevgera leşkeriya devleta Türk tevgereke dagirkeriyeye naçe serî. ئۆپراسیۆنەکانی سوپای تورکیا بۆ سەر پارتیکرێکەکانی کوردستان بۆ باکوور ناوچەکانی باکوور بۆ باشوور بۆ هەتا ڕۆژاوی کوردستانیش یعنی ماوەی چەند ساڵێکم ئۆپراسیۆنانە بەردەوامی هەیە و بەردەوامیشی ئەبێ ون بەڕای من نە پاکەکە و خەباتی چەکداری و بزوتنەوەی ڕزگاری خوازی کۆتایی دێهی کورد لە باکوور و لە بەشەکانی تر نە ئۆپراسیۆنەکانیش ڕاگیرن چونکە
ئەم ئۆپراسیۆنانە ئامانجی ئەوەیە کە دەسەڵات هێزی بخۆی ئەکتیف بکاتەوە و لە دەسەڵاتدا بمێنێتەوە و وای نیشاندا کە ئەو پارێزەری ئاسایشی نیشتیمانی بەرژەوەندی نیشتیمانەکانی تورکە دژی کێ دژی ئەو هێزێکی ئەو پێ ئەڵێ تیرۆریست بەڵام لای ئێمە هێزێکی ئازادی خوازە ڕێبەرایەتی خەباتی بزوتنەوەیەکە کاکە ئەوێ مافەنەتەوەکانی بەدەستبێنێ بۆی ئەم ئۆپراسیۆنانە هەرگیز سەرکەوتوو نابێ چونکە جیاوازی هەیە لە ئەوەی ئۆپراسیۆنەکان بنەمایەکی یاسایی نییە بنەمایەکی داگیرکاری هەیە بنەمایەکی هەیە کە ئەوێ بزوتنەوەیکی ئازادی خوازی لەناو ببا هێزی بڕوای لەگەڵانی بەڵام ئەم هێزە چەکداری هێزی بڕوای لەگەڵایە لە چیاکانی کوردستانە خەڵکی لەگەڵە چەندین ساڵە خۆی ئامادە کردووە و ڕۆژ لەودا ڕۆژی کاریگەری بۆ خۆی دروستکە بۆیە من وایە بینم ئەم ئۆپراسیۆنانە هەرگیز ناکەتەوە ئامانجانەی کە کۆتایی بە خەباتی چەکداری پەکەکە و هەر هێزێکی تری ئازادی خوازی بهێنێ لە پەرچەکانی تری کوردستان کە ئەوێ کورد بگاتە مافەڕاوەکانی خۆی کە ئەو مافانەیە هەر نەتەوەیکی تریۆک و تورک و فارس و عەرەب هەیە ئێمە زۆر بە ڕژدی ئیشی لەسەرکەن کە تورکیا جینۆسایدی ژینگەی کوردستانەکە لادەکانمان لەنەوە بە دارەکانمان لەنەوە بە کانەکانمان ژەهر پڕ لە ژەهرەکە و بۆ چەندین ساڵێت ئەم شوێنانە ناتوانێت بنە خاوەن ژینگەیەکی تەندروستی خۆی ژینگەی کوردستان ئەکوژێ داربەڕیوەک ئەکوژێ ینی داربەڕوو سەنگی ڕاگررتنی ژینگەی ئێمەیە زەوی ئێمەیە و داربەڕوو پارێزەری گەریلاکانی ئێمە پێشمەرگەکانی ئێمەیە. Lizzaxo du kesketin avê û xeniqên Rêveberiya Parastina Şaristaniyê ya Zaxoya ser bi parêzgeha Duhokê bi daxuyanekê ragihand ku du kesketina avê û xeniqî ne. Hat diyarkirin ku beriya danê nîvro, kur û keçek ji gundê Guzgîran ên navçeya Sicêla di avê de xeniqîne. Hat ragihandin ku heta niha cenazeyê wan nehatiye dîtin û lêkolîn hatiye destpêkirin. Rêveberiyê di derbarê şêwazê ketina avê û temen û nasnameya kesên ku xeniqîne te ti agahî belav nekir. Hêjayî gotine ku duh jî li sînorê bajarokê Çoman, bav û kurek ketibûn avê û jiyanan xwe ji dest dabûn. Cenazeyê bav hate dîtin, lê cenazeyê kurê wî nehatiye dîtin. Qedexekirina zozanan kiriye ku meşvanî nemîne. Meşvaniya ku tê texmînkirin dîroka wê nêzî 15,000 salê îro di şert û mercên pir dijwar de têkirin. Her ku krîza aborî kurtir dibe meşvan hem di warê kirina amûran de hem ji diwarê firotina berheman de pir pirsgirêkên cidî re rûbirû dimînin. Ji ber ku meşvan ji ber ku dixusirin ketina nava fikaran ku de ji meşvaniyê berdin. Muhsin Bey doğan ku 18 salin li Sêrtê meşvaniyê dike têkildarî karê xwe axivî. Muhsin anî ziman ku ew meha heziranê diçin zozanan û got ku meha cotmehê jî çêkirina hengiv bi dawî dibe. Muhsin diyar kir ku di çûna zozanan de pirsgirêkên wan ên ciddî hene û got ku dibin navê ewlehiyê de qadên meşvaniyê yên herî berhemdar hatine qedexekirin. Welatî neçarên li keleka rêya ji herêma Bitlis heta Wanê hilberînê bikin û got eger hûn bixwazin hingivê organîk hilberînin divê hûn biçin wan herêmên ku hûn jê re dibêjin herêmên qedexe. Ji ber ku ev dever qedexe ne vê carê divê hûn meşên hingiv bi şekir têr bikin da ku nemirin. Êdî hingiv bûye tişteke lüks û ji ber wê jî mirov nikarin bikirin. Kiloya hingiv 250-300 TL'ye. Lê bihayê sindoqekî 1200 TL'ye. Şekirê ku em ji bo payîzê û biharê bikartînin kiloya wê 1500 TL'ye. Em hewl didin debara xwe bi vî awayî bikin. Ez ê îsa jî biceribînim lêger wiha bidome ez ê dev ji vê karî berdim. Masrefekê zêde ya meşvaniyê heye. Muhsin anî ziman ku divê demil dest qanûnên derbarê meşvaniyê de bêderxistin û piştgiriya meşvanan bêkirin. Çend komelên meşvanan hene lê têra xwe nikarin xebatê bikin. Gerev pirsgirêk bidomin em ê nikaribin karê xwe bikin. Mihricana Pürtükan a Amedê li Mêrdînê yekem Mihricana Pürtükan dest pê kir 25 weşanxaneyên Kurdî û 62 nivîskar beşdar bûn ve heta şeva 19 Gulanê dewam bike. Nivîskar û berpirsên weşanxaneyên ku tev li Mihricanê bûn nêrînên xwe anî ziman.
مردینه جارا دا اول لبر چیده به جبو وی کیف خوشی یک مزنه جبو ما و جبو همی بشان خانه هم جبرکو درفت yani لآمد plan çeydi be cana Lisambol çeydi be ama limerdin çeyna be hem cici boku hani işte be cana bavaki kolektif hani ve şankane behevdure bavaki kolektif ciyakwa girtin işte liver kabatı koda dikin ana çimat beji yani rast şaredari cidden avdat nane bir tane sazyen civakine var o yan böjün evke saziye dittiren duyuvari da bejim evet bu minaka yekemin bu evde Kürdistan'ı beraber az bavarım evi navçaji hatta navçaji ve dest bavicim ya ve saziye sivil bir rengi piştiriye bedun ve şahane kurda ku ve şahane kurda vandeme davi taybeti ve haysale davi gelek zahmeti zoriye dikişinin duvarı çapkırına tutukadan böyle duvarı zaten zor da yani evci haşeriye ki evci şmendiye ki çetke civakeda yani ev ve şahane bejim bira civaka Kürt hafızaya civaka Kürt çetkeş bu peşero jarhana merdinci bacrake kurdavara kurdistan jber ve bu cezbane kurdi münasebet zmane kurdi pazday gulane magu am levedere ve peşenge ki fuaraka Kürtüken kurdi çeke bakın Şangerin Kürt vedere xavata go sapkın ve hasıl Şangeri Kürt anlaşkanın raniya vahatın vedere nehal vedere sazya ma le avaya baro merdine Belegodan Jamen Uçenir bu peşkeşkirin ana hatırı.